L-eżekuttiv tal-Partit Laburista ma ddiskutix il-kwistjoni tal-ifriżar tal-embrjuni u jidher li kollox kien moħħmi f'Kastilja minn wara dar il-partit fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Irriżulta li dak li l-Gvern qed jipproponi fil-Parlament dwar l-ifriżar tal-embrjuni u s-surrogacy qed ikun pilotat direttament minn Kastilja bit-tmexxija tal-Partit Laburista ftit li xejn kienet konsultata jew informata b'dak li riedet Kastilja. Hekk ir-rapport tal-ġurnal In-Nazzjon li jkompla kif min-naħa tagħhom dawk involuti fit-tmexxija tal-Partit Laburista jidher li huma urtati għal mod kif Kastilja saħansitra qed tirrombla fuq il-Partit Laburista nnifsu u ma tismax dak li jkollu xi jgħid il-partit. Il-ġurnal qal li t-tmexxija tal-Partit Laburista kellha reazzjoni qawwija min-nies Laburisti ferventi u dawk li mhux daqstant li waslu messaġġ ċar li dan l-abbozz ta' liġi kien qed ipoġġihom f'pożizzjoni skomda ħafna anke mill-aspett morali. Dawk involuti fit-tmexxija tal-Partit Laburista antiċipaw li din id-diskussjoni u analiżi kienet se ssir breqqa fl-eżekuttiv tal-partit biex tal-anqas il-partit ikun informat b'dak li kellha f'moħħha Kastilja. Iżda minn dan kollu ma ġara xejn, kompla n-Nazzjon u Kastilja baqgħet għaddejja bil-pjani tagħha l-ewwel li tħabbar dak li kellha f'moħħha f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Chris Fern imbagħad iressaq l-emendi fil-Parlament tal-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrjuni.